लमदम असिगी इरैचा सिंगी मफमदा करिगुंबा वफम खरा थमजगे मदुगी हौजी हौजी यामना कन्ना वायरल ओइरिबा अंगांग योनबगी मतांग असि कमदौना योनबनो करमबा ऑर्गेनाइजेशन के पायरपनो हाइबगी मतांगदा वफम सिंग थमजगे नंबर 1 दा एमडी फिरोज खान ना महाकी दुपी अमदी मचागा पुन्ना मांगदिबगी केस अमा मयांग इम्फाल पुलिस स्टेशन दा मिसिंग रिपोर्ट अमा तौजकी पुलिस न सु कन्ना थीबा हुंबा तौकी अदुबु फंगबदी ngamkide मखा ताबदा अमुकोदा अमुक एमडी फिरोज खान ना मीटिंग मतेंग पांगबीनबा हाइजकी अदुबु अमुकोना अमुक अंपाकोदा केस असि सिन्नरकी अंपाकोना सु कन्ना थीबा हुंबा चथगी अदुबु फंगमलक्तबदगी न्यूज़पेपर संगाई एक्सप्रेस का हापी मखा ताबदसु सिंजमई 360 दसु हापचगी आफ्टर 6 month matungda ampakona asadevi konsamga chapminnabani haiba nupi amasu phagathi kumal lampaktagi mamingna naubi konsam mayang ranjing phagatlaga amokoda sinnai phagatpa asida asadevi konsam amadi angang anidi phangkide wahang pauhang tawbada asagi laifam khangba ngamki numit humni gi matungda asadevi konsam kumal lampakki chak hotel amadagi Ampakona pagat pangamki angang ani di orang tidak angang ani di wahang pauhang hangbada angang ani di yolang le haina makoina pongdoraki angang asi kadaida yolang bado haina hangbada Michael haiga nupa amaga baby Elias Dembem haiga nupi amaga suyawi angang yonda asida haina pongdoraki makata bada Amukona mayang Imphal Police Tauraga Asadevi Konsam amadi Naubi Konsam Sinnaki Makata bada mayang Imphal Police na Asadevi Konsam amadi Naubi Konsam gi laifamda chatlaga inquiry taubada MK Ayas Elas Ayas dinda senaraga laiba yum hatta sekonda lairangi haiba haina phangba ngamki angang di phangba ngamki de Makata bada Lamphel Women Police na case ama lokhattuna child trafficking case ta chenariba makoi sing asigi mathakta FIR ama panki FIR number 35/10/2023 weapons Imphal West US 317/120 B13 IPC and 81JJ Act 2015 makoi ani asibu maral gi matung inna jail da thajanki aduga amana hauji social media da utchai ba asi miyam na so amatta thaja biram loi haina khanjai maramdi Riyazuddin bogi mayunna hairak libasing asi proof evidence ga loina na hairak pani ina aduga Riyazuddin bogi mayunda siriba maral asi athu badal lale hai jagada bani maramdi drugs yoli haina hairiba ado khela khong khunsida laiba praja ama phawbana mahak adugumba tawbagi khangba leite amadi tawsu tawde ampako gi president akuba Elias Rahman Lilong makha leikai amadi Hafiz Ali Khetrigaw makoi ani gi mathakta logi oiba case amasu register tawragani social activist amago amadi hojikna United Maitai Pangal Youth Organization ki president oina thawpuri ba misak Sir Riyazuddin bogi mayumda badnam tawbagi damakta aduga MD Riyaz Khan case asibo mating pangbiyo haina wakalak pagi matung inna umpiyona mieng changlaben sahi ama makai matung da MD Firoz Khan na police amadi ampako na case asibo namsinduna thambasida mahak na miyoy kaya da mating nizaki adubum mai pak na kana amatana pangbikhide mahak na social activist Riyazuddin bogi mayumda amuktang wari sanaraga haijagi khanduna mahak mobile da call kayarak tawjaki adubu mahak na su tawriba singdubu tawhallu haina hairakhi MD Firoz Khan lepalaitana nongmadi lepalaitana Riyazuddin bogi mayumda voice message kaya thaduna call kaya tawbadagi nongmadi ahallaman sing yauna tawrapak call oibadagi mahak Firoz Khan da hairakhi Nahak case asiga atumba wari singdu lirako aina ngamma mating pangge haina adugi matung numit kharani leiraga mobile calling gi mating da atumba wari sing lizaki Riyazuddin bogi mayunna report tawraga social media da date 14 January 2025
थादोखी मदुदगी अंपाकोगी फॉर्मर प्रेसिडेंट मनोवर अली अमदी मियोई कयाना रियाजुद्दीन दसु हाकनी तुपकनी हाइना इहल्लखी अदुबु रियाजुद्दीन बोगी मयुना ताबीखिजे लास्ट आवर दा रियाजुद्दीन बोगी मयुना हेरखी नखोइगा फिरोज का यानरो अदु ओइरबदी अइना तौखिबा पोस्ट कथत्के हाइना हाइखी नुमित्तुगी नुमिदांगदा अंपाकोगी यामलबा मियोई कया एमडी फिरोज खान की युमदा लाक्तुना अंगाउबनी कोकचाकपनी हाइना नमदुना हाइहल्लगा सेंगोकहनखी मदुदगी रियाजुद्दीन बोगी मयुमदी केस असीगी अचुंबदी खंगबा ngamखी अदुबु मसाना सेंगोकलबनिना रियाजुद्दीन बोगी मयुमदगिसु अपलोड तौखिबा पोस्ट अदु कथत्खी रियाजुद्दीन ना मखोइदा हाइखी केस असिदा चेनरिबा सिंग अथुबदा अचुम अरान पुथोरकु नत्रबदि अखोइ अहाकना मियेंग चंगलगनी हाइना मदुदा मखोइनसु पुन्ना थिमिन्नसे हाइना यानखी रियाजुद्दीन बोगी मयुमना चेनरिबा सिंगी मतुंगदा मी थादोक्तुना कुपना सेनहनखी अमदि अंपाकोगी थौमी कयाबुसु अचुंबगी दमक्ता लैबा मखोइगा तिन्नखी थाब ngamdana leihoriba Michael amadi Baby Elias Dembem ania sidi adumak थाब ngamkhide after थातर matungda Ampakogi President Akuba Elias Rahman Lilong Makha Lekai Abadi Hafiz Ali Khetrigau Lukuma Elias Lukuman Santhel Makhoi Singh Asina MD Firoz Khan da Mahaki Nupi Asi Jail Dagi Lauthok Nahaki Nacha Hangani Haiduna MD Firoz Khan da Mahaki Nupi Lauthok Nabagidamag Masagi Leizaba Sankara Yunthok Laga Lupa Lak Animu Changna Lauthok Hangi Matam Khara MD Firoz Khan की नुपी आशा कोनसम मपामदा ममागी मनाक्ता लैमिन्नखी था अहुमगी मतुंगदा MD Firoz Khan ना थादना लैहिबा अनि माइकेल अमदी बेबी एलाइस डेम्बेम की मोबाइल नंबर दा कॉल तौदुना नखोई अंगांग पीगे हाइब्रा पीरोय हाइब्रा हंगबा अमदी सोशल मीडिया दा फोटो थादोकनी हाइना किहनबदा पीगे हाइना खुमलखी नुमित तरुनी मतुंगदा माइकेल अमदी बेबी एलाइस डेम्बेम अंपाकोदा चंगरखी आशा कोनसम यावना वहंग पवंग अंपाकोगी प्रेसिडेंट अपूबा एलाइस रहमान जनरल सेक्रेटरी सालिवान लिलोंग दावत लिलोंग MK अयास एलाइस अयाजुद्दीन बोरायंगी नूरुल हुदा एलाइस जाकिर मखोई मरीना तौखी वैसिलकपदा प्रेसिडेंट अपूबा एलाइस रहमान का अरोइबदा माइकेल अमदी बेबी एलाइस डेम्बेम का वरी सानरगा थादोखी MD Firoz Khan ना थादोकपिगनु पुलिस तो ओइना सिंदबियु हाइना हाइजकी अदुबु Firoz Khan की वा अमा फावगा ताबीखिदे चाइल्ड ट्रैफिकिंग केस असिदा चेनरिबा मियोई सिंग असिबु करीगी थादोखरिबनु हाइना हंगबदा हयेंग अमुक लाखिनी मखोई सोइदना हाइना अपूबना हाइरखी नुमित खरनी मतुंगदा लाक्तबदगी अमुक माइकेलदा कॉल तौरगा हंगबदा लिसिंग कुन पियु हाइना नखोई प्रेसिडेंट ना हाइरखी अदुना अखोई पैसा लैरगा लाके हाइना खुमलखी मखा तरपदा नोंगमगी पाउसिंग अंपाकोगी चेनरिबा मियोइसिंग असिगी पाउ लाउखी प्रूफ एविडेंस कया लैरबा मतुंगदा वरी सानबा हौरखी अंपाको प्रेसिडेंट अपूबा एलाइस रहमान लिलोंग मखा लेकाई एडवाइजर मनोवर अली कैरंग अवांग लेकाई लुकुमा एलाइस लुकुमान संथेल खोंगमनु हाफिज अली खेत्रिगाव अमुको VP मखोई सिंह असी यामना कन्ना चेली अखोई पैसा चादे MD Firoz Khan ना पंगाई हिजनदनी हाइदुना रियाजुद्दीन बोगी मयुमना प्रूफ एविडेंस लैरे हाइना मखोई मंगादा हाइजकी अदुबु थाजदे मखोइना अदुगी मतुंग अमुको VP दा रिपोर्ट प्रूफ एविडेंस खरा थाबा हौजकी मधु हेक मखोइना ताबगा मी हाथ के तुक के तौरगा फुंजिल्लुरा हाइना मराल लैतबा रियाजुद्दीन बुसु बदनाम कया तौविखी मखा तरपदा अखोई असी सागी लमचत ओइबा एंटी सोशल ओइबा एंटी इस्लामिक थबक थौरम सिंह नोंमगी मियामना पौदम लखी अदुदसु अमु मखोइदा हाइजकी अदुबु मखोइना अदुमक ओइदा पादबा कया ngang चेलगा लैखी मथंग थिगलकपदा
angang yonda miyoising amadi yolamliba isa amount Riyazuddin Bogi mayumna khangba ngamki maduda maral laiba miyoi kaya adugi photo thiduna social media da thagatki madudagi matam khara lairaga maral laiba miyoi singna photo kappi na ba haizaraki matam duda angang pibiyu aduga kakke logi oiba thongda surrender tau haizaki makoisu changjaraki haina matam kayarak matam thaduna laiki makha tabada miyoi kaya thadokuna makoi gi laifam thihanki madudagi Michael hairiba nupa asina last hour da wari khara hairaki haina noma call tawraki aduga asumna hairaki aikoi ampa koda angang pizarage haina changjarabi maduda makoina case asibu namsallage lising yangai piu haina hairakpadagi pihi pihi haina Michael na hairaki Riyazuddin Bogi mayumna haiki madugi proof evidence kanada piki haina hangbada ampako gi president da piki haina hairaki madugi matung ampako gi president akuba Elais Rahman lino makhale kaida hangbada laude yumpham yaudabani haina kumlakhi surrender tawraklam de haina so hairaki madudagi Riyazuddin Bogi mayumna amuk asengba adu chapchana khangnaba miwai kaya amuk ampako da surrender tawraklam bagi proof evidence thihi matam khara leiraga ampako gi executive member amadi secretary singdagi proof sing phangji matam aduda sum makoi chenki akuba Elais Rahman madudagi social media da proof evidence sing thagatki amadi case asigi ayo olivia lamphel women police ka hajinki amadi warisu saki mahakna su police report ama phau pirakpal laiki ampako akan action blokat kani station da police personnel laite SDPO amadi SP tanaraga athubada bakoibu pharaga hairaki adugo adumak hauji phau phadra madugi matung ampako gi president akuba Elais Rahman ga wari saba amuk hawi madudagi mahak wakal taba hauraki amadi makoi masel paisa chaba chadaba loinamak amuk haidok narakhi Riyazuddin Bogi mayumna report tawraga loinamak thamangwi madusu police ta thajingi amadi makoi masel da wahang jat hanguna makoi gi huran basing loinamak hangdok pangamgi matam khara leiraga amuk mami TV da asengba paw asibu hafangi adubu mami TV da amuk trip kaya tawbadagi makoi su iduna mami TV su achumba paw breaking news adubu kapki news tadi adumak hapki mami TV da proof evidence kaya lawki aduga masara su nahaki paw se yam chummi adubu ampa ko na amadi amu ko na yana trip lagi haina su mami TV gi editor Ojit Kumar na hairaki amadi aikoi kaiba khangdaba sing nupi angang karbar tauba akuba Elais Rahman gi party ga onsinaningdre logi oiba action tawhallaga ni loda oina thengnaraga miyamda khanganaba yaba khanganba yaba khangalamne sigribra hinglibra haiba khangdara leirakhiba asa konsam porompat police station da su missing report ama tawraga leiba asa konsam asibu kanana karigidama losilli haiba adusu Firoz Khan na amuk Riyazuddin Bogi mayumda khara chingnai makoi singse wahang pawang tawraga hangbada soidana tholakani haina wakalaki makha tabada Riyazuddin Bogi mayumna amuk hairiba miyoi sing adubu yamna kupna sena hanki miyoi khara thadokuna aduga makoi gi aranba sing hangdokpa ngamgi miyoi sing adudi MK Ayas Elais Ayazuddin Borayangi haujikna hatta chekonda leiba mangolda kol tawraga wahang pohang tawada mahak ipa pakhathi amadi wari sanabagi matam khara ngaibiyo hairakhi amuk ngaiji madudagi matam loisillakuna amuk kol tawki receipt tawrakhi de amadi mobile number block tawki mahaki mamanaba singda wari sanabada paw hairakpadagi amuk wari khara saki wari kharadi Riyazuddin Bogi mayumda lidhorakhi Riyazuddin na MK Ayas Elais Ayazuddin da nahak nupi se puthораku lauge hairabasu laujaro tawbatabu angang adu khaktang phanganbiyu haijabada mateng pangge hairakhi
मखा ताबदा कयारक कॉल तौबदा एम के एलाइस अयाजुद्दीन कॉल चटहनखिदे कीबदगी नुमित खरदी लैरगा अबु महाक की नुपीना रियाजुद्दीन बोगी मयूंगी फेसबुक मैसेंजर दा मोबाइल नंबर निरखी रियाजुद्दीन ना कनानो हाइना हंगबदा एम के एलाइस अयाजुद्दीन की नुपी वजीरानी हाइना हाइरखी अमसुंग नंबर पीनखी मखा ताबा करी हैनिंगबनो हंगबदा अमुक अम्पाको अमदी एम के एलाइस अयाजुद्दीन मखोई टीमना नुपी अदुबु लोटसिल्लगा थंबनी हाइना पाउदम तमलखी अमदी पुलिस स्टेशन अमदा फजना वहंग फहंग तौबदा लोइनमक थोलक्कनी हाइना वरी कया लिरखी मखा ताबदा रियाजुद्दीन बोगी मयूमना अमुक कसु हन्ना एम के एलाइस अयाजुद्दीन दा कॉल मेसेज कया तौखी अदुबु रिप्लाई तौरखीदे मदुदगी महाक की फोटो अमदी महाक की अरुण बल्लमचत सिंह सोशल मीडिया दा थदोखी मखा ताबदा कपीनबा लाले हाइदुना कपलगा कॉल दा हाइजरकी हु थकलगा सीजगनी अदु असी मयाम हाइरखी अदुगा ngahak leiraga amuk महाकी फेसबुक अकाउंट रियाजुद्दीन बोगी मयूम ड्रग्स योनबनी हाइना बदनाम तौबीखी महाकी ओक्तबल लमचत सजत अदुबु कुपसिन्नबा अचुम्बा तौबगी दमक रियाजुद्दीन बोगी मयूमदा अमुक नहाकीसु अपलोड तौखिबा पोस्ट अदु ककलो एम के आईसु ककलगी हाइजरखी रियाजुद्दीन बोगी मयूमना मदुदा रिप्लाई असुमना तौखिम नहाक ककनिंग लगा कको अदि आईदी ककलोय नुपी अमदी अंगांग हंग्रिबा फाउबा हाइना हाइगी मथंग प्रूफ एविडेंस सिंग अमुक सोशल मीडिया दा थादोकपा हौकी मतम खरा लैरबा तुंगदा मतम कयादगी लोटसिंदुना हमलखिबा आशा कोनसमगी वीडियो अमा अम्पाकोगी ग्रुप ता उबा फंगनकी अम्पाकोगी सेक्रेटरी अमना थारखी अम्पाकोगी ग्रुप ता लेबाक मियामसु खंबियो आशा असिबु खुल्लाई ओइना सिजिन्नदुना मतम कयादगी एमडी फिरोज खान की मथक्ता अम्पाकोना ब्लेम कया तौखिबा फिरोज खान ना नुपी अदुबु हाखिबनी हाइबदु रियाजुद्दीन बोगी मयूमना नैखाइबदगी अमुक पुथोरखी एम के एलाइस अयाजुद्दीन अमदी अम्पाकोना वरी पुनमक खंगलबा तुंगदा केस असि लोगी ओइबा प्रोसेस तौबीनबा मरी लेनबा हायर अथॉरिटी अमदी यूनाइटेड मैत्री पंगल यूथ ऑर्गेनाइजेशन उम्पियोदा सिन्नरगनी केस असिगी मरान लेबसिंग दंदी पीबा अमदी अंगांग अदुबु फंगनबगी धमक अंगांग योनबदा चेनरिबा मियोइसिंगबु लोगी ओइबा मवोंगदा केस असिगी मतंगदा चेनरिबा अपूबा एलाइस रहमान हाफिज अली मनोवर अली लुकुमान एलाइस लुकुमान लोइनना एम के एलाइस अयाजुद्दीन आशा कोनसम नाउबी कोनसम बेबी माइकेल मखोइना योन खबा अंगांग असी अथुबा मतमदा पुथोकपिदुना ngasi mak majaagi wakal maicha khangiba maka asida sinnabiyo asigumlaba mak kunai asigi chatna kanglon thugaiduna ona tainaba mawongda macha mangba asibu thijaruba miyoisingda amuksu konsinduna hatkani tukkani हाइबा अम्पाकोगी VP हाफिज अली खेत्रीगांव अमदी अकुबा एलाइस रहमान लिरोंग मखा लेकाय एम के एलाइस अयाजुद्दीन बोरायंगी मखोइना गुंडा तौदुना किहन खांगन लक्पा मखोइ असि लोगी मवोंगदा लोगी वांगमदा करी पावर पाइबनो हाइबसी मरी लेनबा लोगी मिटिंग चंबीदुना एक्शन लौखत पियु हाइना हाइजरी असिगुम्बा इरमदमसिदा तांगना थोपा थौदोक असिगुम्बा मखा तारा थोखन बिदनबा हाइना लेबाक मियामदा हाइजरी